Megalayapost.news. Kajung tay bisor kay kaway kakali Hyundai i20 kebadan yo number HR26 CE nyon ri nyo sa honong ba Delhi hajan Redford kabalapan yam ru kumbakalay ngot kimin sim brio kadai kajung tay kabapan kendit ben rio ya kari borok kaway hadian bakirunar kila penon kamru dakitiar pen tay kibaklan bor hagatay kakali katkum ka kubor balayo lum la ong bakatay kakali kadai ru kabala bujili try hadu sausien nadu snam arajar khat saw klem da register ya kakerteng hadian bala IT shaway bat kadai ru kakali kabala don bun kikuna pen kenyan nakaliang kipulit kanong ba Delhi kasing baar kila register ya ke ejahar bat penham ru hapo ka kanun an Unlawful Activities Prevention Act UAPA bat Explosive Act hakabaya day bat kani ka jingjar kat ka jing token nakikan hun bapher bakan top ya ka National Investigation Agency NIA bat ka National Security Guard NSG kuman syukadaw hangni kawai ka kali Hyundai i20 kala kamding hajan Redford Metro Station Gate number 1 barbetay sendan hagate ka jaka kabalawan ra ay ka jing yabriyo kumba kalaingon bat arp sangut kilam saujur nakaliang menteri ketenat kampo yeng kariu Amit Shah menta kasngi ula lumru da kajing yalang ya ki he officer pulin barbtaru ya ki ban ketong bat kemlut ya baro ki bedon keti hakani kakam barbaro ki bedon keti kingat hakajing pen saja kabateng e Megalayapost.news.